Pa mi jako volimo širiti znanje i prenositi naša iskustva jer je nama u interesu da što više ljudi zapravo prijeđe iz konvencionalne u ekološku proizvodnju kako bi imali neki održivi oblik obrade zemlje ovdje u našem području, kako bi nam tlo ozdravilo, kako bi svi mi zapravo živjeli bolje i zdravije. Ovi stariji su, mislim, gledajući njihove reakcije, to je bilo, zgražanje, na granici šta ovaj radi, mislim, kvasinu, ne pojma. Ali vremenom, gledajući njegove uspjehe, normalno, ljudi se malo zamisle, pa možda pristupe drugačije ili se educiraju ili pročitaju tako. Ali mladi općenito dosta dobro reagiraju tako. Mislim da su neki pošli za nekim njegovim, mislim da se rade neki vinogradi baš ekološki za početak, da su odustali od nekih konvencionalnih mjera, da su odustali od tih nekih pretjerane upotrebe tih pesticida, herbicida. Ja mislim da će se to ići nabolje, da će vidjeti u principu da prirodna vina nisu trend, da je to naša budućnost. Mislim da tako možemo biti prepoznatljivi, da bi ljudi dolaze ciljano na Pelješac da probaju nešto drugčije, nešto posebno, ne nužno da će svi to obožavati, ali je to nešto tvoje, nešto prepoznatljivo koje obilježava ovaj kraj, tlo i ljude koji žive.